Be. Be. Labi, hi, good morning. This is Chrislyn. Welcome to my first vlog. My first vlog is about malhin og baka. Na welcome to apil-apil og balhin og baka. Inahay be. Hi. Chrislyn. Be. Inahay viewers. Sagway viewers. Apil kag PBB be. Nge. Baw bag inigmakog mamalhin kak baka. Sumangil manig baka tagbuas laki. Murag si Ideng. Oh, napaila oh. Oh. Ha? Ago, marapog na yung kwarta. Laki mo good na. Hoy, be! Lala. Tulas kalsada. Abi kinay ko anbi. Ana ra sa ta. Di kong papaagbaji. Agbaji? Naman imong mamalhinay og baka. Nge. Son to be mamalhinay. Di ko lang si Jam eskwela kay mamalhin na si Jag baka. Tapabi oh. Yan na daw ipasilong ang baka kay init na. It's 8:45. Dah. Kaning bata magbuot og ija. Magbuot og ija, di magpatudlo. Lah. Sabi kay na.
Luoy kayo ang baka. Hindi ka nagparaan ng pagkasit na. Hindi ka gano'n. Nagpugan. Kato mo na ba? Kato na kayo nga hantog naman. Gamay na kanina. Tingnan ito ko dito. Kanang ilaw ko na nga. Lukup ko na ini. Kanang lawas. Naman din. Tambaw na. Kato na. Pautan na lang ko kanina mga wanay. Baka mga karana. Counter pa ana. Lugi. Alan ito alan. Nakuha po ko kasuway ana. Oo, ato. Anak. Oh, ibig. Dunggan. Ano na, nang dunggan, mga bakar.